kapivasianda dong subabay tabinay ko nga di Kristus. Kiva pa diti kapayhan tadi bo. Ya. Untuk na po da membalakat ti Father the Pam dear to. Savia wiming kakat. Kakaton ipam pahambazon. Kon ko mana pakakato kya. Misti da pahambazon. Miyampay do kelandasan. Ingka nagi do untuk sumuang i Father da panambazangan. Mingkakat kakaton ipam pahambazon lagi. Patawadan.
Ya juga orang bilang. Senanto kami gakat. Sembayang tokoh, idngan ditama, om ditanak, om di spiritu tebitua. Di ketimpunan, di kelemazan, di misterium, di pasca di Tuhan. Itino, i kinadaan om kinetunga gandau. Tu de menuhuk, no di tim misterium, do siminuang isido di kekadazan tegaza dau sendi do Jerusalem. Itino pergi nyampai pempenuh ketumbazan om kepatakan sendi kanuno memundom di kinusuangan di Tuhan do di kekadazan tegaza mentok do kepenam posisian toko tu manu ditunak ngabi dau maido nadadi maza di gracia dau de magi di salib kivana gida de bagi di toko id kinatungagan daw om id komposisyon daw. Kano sumambayang, may Diyosu kakato ino pam ngabi Diyosu untuk do kapambalakatan. Oy kinengan tabakas kozo om paimpasi selajur, bituwao no iti lan ngabi miampay balakat no, itama om ditanak, om di spiritu tabitwa, do isiko itu manud di Kristus ilaja id keandasan tegazo, dumimpot noda di Jerusalem selajur, mazza di sido, imamamasi om memelintah, mentok sohihinaid aiso ko pupuson. Amin. Hosanna, Hosanna, Hosanna isabat koso. Hosanna, Hosanna, Hosanna isabat koso. Hosanna Tuhan, di pagi nabotaso. Tuhan, Hosanna isabat koso. Kebentukan, Raja Kodor Raja. Kebentukan, Raja Kodor Raja. Hosanna Tuhan.
Hosana Tuhan, Tuhan, Hosana Isabat Koso. Kebentukan Raja Kodo Raja. Kebentukan Raja Kodo Raja. Hosana Tuhan yang pagi. Ituhan miampai Diozu, Omyampai Sunduvanu. pembesaran manta di abal tabasito bitua sinuat diluk. Kebentukan Lediawai Tuhan. Minuguguhu Jesus timinakad de Jerusalem. Untuk nokain semok isido de Bethpage om Bethany, de id kinaizanon punganan de Nuhu takabas, ipunganan de Olivet, pinogad isido o duwa makikia. Minubos, ugad de kampung paintumpak, idombo de untuk sumuang kau. Oy umidiozu o isa tananak kaldi paindukug. Itombo da aiso po to sasanguhun nakasasakay usudan dukog i abiton i dodoiti. Nung isay no po mungot Diosu, nakuha tu usadon Diosu o dukog gino, boso no Diosu itia, kiguno ituhan diti. Dadi, sentob di pinugad, minugad nakoy di demiagal no po di nakabos di sido doy diho. Namasa iziho maguzad dukog di tanah kaldi, minibos de diho isang anong ngabit di. Nakuha, tu uzadan Diozu o dukog inatana na kaldi. Minibos iziho kiguno ituhan diti. Nabit diho de di Jesus, pinakuhib diho ibasan tagagazo de di tanah kaldi. Pasakazo no diho Jesus de di, damaso isido, paisakay, pabuzuan, pinavahad diho, basahan tangagaza diho, da iri talo nalun. Da mama sa isido mamaksamok, da id udukon di Nuhu takabas da olives. Itay sanan tinimungan tangagazo, da makiki ang avi. Timinimpun da umondos, o mangazo di kinengan, miyampay oho tapuod, montok sa viabi di kalaja tindama inakita diho. Mosbos, obitwa no ilaja imikot idingan di Tuhan. Pibabasan i syurga, kebentugan di takabas kozo. Ivokon di farisi ngavi, idi tinimungan tagaza binabos, di sido, mangingya, hodongo iho makikia no ngavi. Subinimba isido, pohionku iziozu, nung poemizo ngavi iti, Ivatu ngavi no, kozo o humaad. Iabal tavasi di Tuhan. Kazan Lediawai Tuhan sa Jesus Kristus. Oy tepinay ngavi, miaga di tinumungan tuhun tagumu, minonemo di Jesus i Jerusalem, kanuna muzu i pibabasan. Idingan di Kristus. Damot tagay di sumuang, mandiozu po, gitu, kamu kasih lambai-lambai, kamu punya pam. Hosana, Hosana, Hosana Isabat Koso. Hosana,
Pertolongan Tuhan, yang pagi namun dasar, Poso isial Tuhan, Hosana isabat Poso. Kebentukan, kebentukan, Raja Kodo Raja. Kebentukan, kebentukan, Raja Kodo Raja. Pertolongan Tuhan, yang pagi namun tasok, Poso isial Tuhan, Hosana isabat Poso. Hosana, Hosana, Hosana isabat Poso. Hosana, Hosana, Hosana isabat Poso. Pertolongan Tuhan, yang pagi namun tasok, Poso isial Tuhan, Hosana isabat Poso. Hosana isabat Poso. Kano sumambayang, Oy kini tabakas kozo umpain pasi selajur, isabagi pemitanan do kehudukan, mentok tenudon di tinau tuhun, mina madadi di mononobus zada dumadi do tonsi, humusuk do disalib, kanangai kozo no do manak do mimozo zikoinoda di nova datan dau do ketoboy di id keadaan, ingkano do kanu konolan do bagi id kinatungagan daw, imamamasi o mamalinta mentok diaw, idi kapisaan di spiritu tabitwa, kinaingan mentok so hihinaid, aiso ko pupuson. Pembahasan manta di profeta Yesaya. Ituhan nakapanak dogo do diha do mokikia. Moy do koy hozo da do ingkuo do sumimba di nangauzan. Mamogonop isi do dogo miampai bos. Dikit do ngo subab, posikonzo di sido do makinongaw. Do makinongaw miaga do sanguhun mokikia. Noivang di Tuhan, ito hingo ko. Izo do daw no po, nga auzo guguminaga po. Auzo nogi minahing mogido. Pinuumbangan ko ihikud ko, doy di minongimang nga bidogo. Pingas ko, doy di minamagamu nga bi, doy danggut ko. Auzo nogi minanokop do vos ko. Domantad kapoy mamangan om duha. Ituhan mikot do manakaday dogo. Moy da auzo akama, di kapoy mamangan ngavi. Dari ingkanogi, padansanon ku, ivos ku, miaga da tonus. Koy hozo, do auzo may poikum ikumon. Ibos di Tuhan. Oy kinainganku,
oy kinainganku, noko tu zinadan zodiaw. Sabi abi iko kitologo, magagasab logo. Polubobyon diho o munung ngavi diho. Pinatobingod diho at tuhu ngavi diho. Huminansan isido idi Tuhan. Tampo si zono di isido isido. Patumbazay isido dapapahapas di sido. Nung iti no itambahut daw. O gumutasu no kahiput dogo. Iso tinumungan di tangalat pasoyhi dogo. Luakan diho o pahadku om hapapku. O untobku o patitikid do tuhang kungavi. Oy kinainganku, oy kinainganku, noko aku sinadaran Zodia. Pagibabagizon diho ibasanku. Mininsimput iziho montok naggaong tanawku. Oy Tuhan kadazo zaday do sasanguhun. Oy vinakasku, sikapon na manakaday dogo. Oy kinainganku, oy kinainganku, noko aku sinadaran Zodia. Pasunodon ko ingano doy kopinaizan kung avi. O mga zodiaw idnombo iziho doy paintimong. Iziyozu ionok ni Tuhan, o nuay isido na kazan. Oy sabiabi tanak ni Jacob, o nuay isido na kabantugan, pantango isido, oy tanak ngavi di Israel. Oy kinainganku, oy kinainganku, noko aku sinadaran Zodia. Pambasan, manta disuat di Sancti Paul, day tuhun ngavi, do Filipi. Ulalaho do sido no po, nga poin kinaingan, nga awi luminong givit, i Christus Jesus, dayit kopizan daw, miyampay di kinaingan, nga minanabus daw sandi, do dumadi, di kaulalaho, do tudipon, om duminadi do miyaga da tuhon ngavi. Om miyagano da saviavi tuhon nga ohuhuduk poisido. Gisom ima do minanaymo do kapatazon dayt salib. Nga pinaing kavas di kinaingan ni sido dayt takavas o minanak di sido di ngan id savat do saviavi ngan suvay. Moy da saviavi tuhun do tavan do tana om do pamagunan sibo apatut papahuku do tatud do idingan ni Jesus om do potitigi diha apatut mangazo di Jesus Kristus sebagai Tuhan. Dahit kabentugan di kinaingan itama. Ibos di Tuhan.
Kristus, isom imanong dok patazon do isalib, ngapoy sawat ginoingan isido, itabawas om minangap isido, ingan sawat dosaliawi nga. Azando Kristus, Raja Dokomo Tugan Selaju. Ikinadaan di Tuhan na takaw Jesus Kristus tumanod sinuat dilo. Kaikot na pa'y timpo, ikaw na'y Jesus daid mijata kanan. Ompay ngampay di sido y apostol ngavi. Ompobos na isido day diyaho. Huminangadon zo da mangakan da pamakanan kinahapasan diti da miyampay Diyosu da paghuhukwi da mundoso. Tu pahyoon ku izyozu azo may mangakan vagudi gisami da otuhuk poi da id ko pamalintaan do kinoingan. Dadi, onwo na di sido sa savan, panungkatahuad no ompobos no. Ano na iti pagibabagizo no Diyosu iti tumantad bay no pahyoon ku izyozu azo no di manginginumpo do anggur gisami do kaikot iko pamalintaan do kinoingan. Dadi, pagano na sido da lauti, kapanong katahuad po sido, pakibo na di sido patako no day diho, mos bos. Itino itinanku ipatakon may montok Diyosu may na iti sa bagi do kaandaman dogo. Ingka nag-iisido da minimang di sa savan, di ko pangopo da makan, pobos no. Itino isa savan do pidondian kababagu do id zaku ipatuntugon may montok Diyosu deti i miyampay dogo do id meja ihongon dituhun i papotabus dogo itanak do tuhun to topot no do mugad id tuntuban daw miaga dinatantu no haid nga odoy ma dituhun i papotabus disido. Timpun na isiho na mag-iuot da isay diho, kamazon na mimang diti. Minag-iuuba nag-iisiho, kakamoy da isay diho, patut adadi do itagazo no kazo, nga pobos na isido day diho. Ita nga di kapil ngavi, ilaja ngavi, no do panokotuan diho, ina po kikuasa ngavi, do idiho, nga anuan daga da manonahuod. Mositi da au antakan iti da idyosu. Au. Ino po tagazo no kozo Diyosu. Nga mositi no da dumadi da miaga ko isido no itamuhok no kozo. Ino po tagazo no kozo da itanga Diyosu. Nga mositi da kiula da miaga ditamuhok no kozo. Ino po hugwan nga miaga da sunguhun manampuan. Tu isay di o tagagaso, isang uhun do idmidya, tayko isang uhun i manampuan. Tanto no, do isang uhun idimidya koni. Nga do iti zo da miyampay Diyosu, miyagada sang uhun i manampuan. Diyosu no ituhun ngavi i ohi, do tuminatap miyampay dago, do id kupangyaan ko ngavi. Ombay no, patakon ku de Diyosu, o kapamilintaan, miyagal di tama do pinapatak do iso do dogo. Makan o minum komay do id meja ku do id kapamalintaan ku. O mikaw komay do id di konon laja do mambisala di opod duwa tinaw do Israel. Simon, Simon, masiti kohyo ko. Nakano no isaitan di hisab daw do mamagagan Diyosu sa viavi miyampay da taligu nga nakasambayang zono montok diyaw o Simon da aw da kamungkang o katumbasan katanduhi ko po izyaw na di o masiti
do papavakas do tampinay no ngavi. Simbano isido. Oi Tuhan, petonda zo da semuang da telungku, miampai diau, om da matai. Simbano i Jesus. Poyoon ku izyaw ay bita, kaping ku kuuk na po atanda, da tadaw bay no, nakapagahim ko namay, da intahu, da katutun kadago. Pobos na isido day diyo. Untuk di pogado ku ziyazu, da aiso po paisanan usin, teko boboon, teko salipal, na kongan konangku da nununo. Simbano isiyo. Au. Pobos na isido day diyo. Nga bayno, nung kivadyozu, paisasanan da usin, o nuuno i. Nung kivadyozu o boboon, inkanagi o man. Nung aiso o ilang dyozu, dagango no ikuhib dyozu, ang pamahino do iso. Tupoyoon ku izyozu do itinapobos ngavi, idbuk do tabitwa, amasiti do otuhuk do idogo. Pinatumbazan di sido, o au sandi do daw sandi daman o nuo montok sanguhun ki hasa. O nunu boson ku, buk tabitwa ko kami dogo, nga babay na po, nga mazu-azu no do otuhuk. Pobos na isiyo. Oi Tuhan, ibadu ko ilang deiti do babayno. Pobos na isido day diyo. Naganap na ino. Dadi, tangkizad na isido di hinimput. Idlaw ting miyaga tamoy mo. Do pinakazan day nuhu do olis. Miyampay do matanud di makikiya nga vidaw. Paikot na po diyo day kinoy zanon di. Pobos na isido day diyo. Sambayang kono, domoy do auno di atu do id panginaman. Dadi insado na isido da mantad diyo. Ikisinodo da kuang hobi sanggavad da vatu. Om singkotud no, om sambayang no. Oy ama, nung kahisaban no da, iduo no o sasavan diti damantad dago. Nga ingku kuopo, nga patumbazay no, do adadi o kahisaban no, o konko dago. Dadi imbuhay na doy di sido o isotasab. Minikot mantad surga, damanak di sido kavakasan. Do idkong da saan di sido, hobi pa di da suminambayang ko do isido. Om tuminu da itana o tumos di sido, do miyaga da titik da za da tumu. Kapango na po isido da suminambayang, ugad na isido da di makikiiya nga vidaw. Om ko kito no da sanging do pizyoho, tu sangin tangob. Om pobos na isido day diyoho. Nokwa tu saging adap ko, tungag no, sambayang no, da au moy da au no di atu da id panginaman. Di mamaso pa isido mo bos, da ontok imbuhay pipio tuhun, omid paghud diyoho na po, nga sanguhun ni punganan da i Judas. Sanguhun dia pa damduvo. Iminikot day di Jesus, da manungob di sido. Pobos na i Jesus. Oy Judas, papatabus kanangku di tanak da tuhun, miyampay da tutungub. Itutumanod ngavi, nakakito da nunu imamaso antakan, minabos. Oi Tuhan, gunon dagay nako o ilang ngavi dagay. Om tibaso no di sanguhun diyo di isupo di padri takavas. Om kaputunoy tohingovanandi. Nga da iditi pabos na Jesus. Tuod, uha no ino. Om kamao na tohingo di tuhundi. Om kahingasay na daw isido. Dadi pabos na Jesus da dihuguan da padri ngavi. Om dihuguan ngavi dam minta tamong di panambazangan tagazo. Om imo mohoingon ngavi. Iminikot dam minagangoy di sido. Pobos na isido. Magagaaw zaw nangku, tunukay kat ko daid ki ilang-ilang, kibobobog, damontok miyampay, do ontok miyampay zaw diyozu, daid panabazangan tagazo, do ohusu tadaw, aw zaw diyozu kinakom, nga itino ijam diyozu,
itino iko pemerintahan do kotuvangan. Dadi yo kamo na dia ho isido omovito na isido minagidu. Ovito na dia ho isido dai hamin di padri takavas. Tanud na ipita da idso sadu. Minin sadu izio ho do idta tanga. Minad sudu izio ho do idta tanga di natadon di hamin. Ikaw na ipita da songovian dia ho. Di paindikaw sido do dai ho di do minagin siamut. Kokito na di songhun supu tondu isido. Suminolong di sido pabos no. Tuhon diti nga nyampay nagi di sido. Nga ohimo na di sido minobos. Oi tondu auzowi kotutun di sido. Au ihay daman tadi kokito na vago di sido isonghun suvay pabos no. Iziaw nga songhun nagi di ho. Nga simba no ipito. Oy tambahutku, okon ko izo. Wang hobi sanjam no mantadi sonsog no vago asonghun suvay. Totopot na domyampay nagi di sido o tuhun diti. No ko tuhun galili ziaho. Pabos na ipito. Oy tambahutku, auzo ino koy ho dununu ino bosono. Untuk panagidi di mamaso pay sido mabos. Pingkukuk na itanda. Kovhin na ituhan. Unsalangay na daw ipito. Kondom na dipito. Nunu inobos ituhan day di sido. Do. Baguhui da kapingkukuk itanda. Do tadaw bay no. Nakapagahim ka na dago do intoho. Habus na sido. Iyad na kazo. Danamot di asasabo babago no di tuhun ngavi. Minintamong daw Jesus. Takapay na dia ho mato di sido. Pingwatay no domos bos. Pinda dadino do profeta. Isai minumubob diyaw. Tuminihambo si Jeho da minasangi di sido. Kanavaw na po pagititimbungak no imoho-mohoingon nga di tuhun paintindapaw. Ihuguan na padri itang ba da adat. No viti sido da idumbangan di mamumuntu di ho. Pabos na Jeho da di sido. Nungi Kristus kono po, nga po'y oo si koino. Simbano isido. Nung poyhoon ku Yosu, nga aukawi o tumbazan. Nung uton ku Yosu, nga aukawi sumimba. Nga mantad bayno, itanak na tuhun, pendikaon do itavananan do kuasa do kinoingan. Dari pabos na Jeho sa viavi. Dari tanak o ribo do kinaingan. Simbano isido. Yosuno o sombos do izono. Dari pabos na Jeho. Nunu podi o kuno do toko, do sasi ngabi do baino. No toko no do mentad punung diaho sondi. Dadi ingkakat no itinimungan tuhun. Ovito na dia ho isido da idumbangan de pilot. Tinimpunan dia ho itotondos dia ho miampai minobos. Noy haan nagay do tuhun ng politi nga magbusog do tuhun ng takaw do gumapan. Gumangga do kapambangasan sukay doy isiza. O maggampa do isidono i Kristus panguhon laja. Wot na di sido i-pilot. Ziyaw no naku ilaja do jodi ngavi. Simbano isido. Iziauno o sombos dino. Dadi pabos na i-pilot te di huguan na padri ngavi. Ginumuan tuhun. No kito kudo aiso ido hasa do tuhun diti. Nga sonsog no Jeho. Magbusog isidoro tuhun ngabi. Miyampay di kapangyaan daw. Do it pototongkok do Judea. O mantad na po do in Galilee.
itinimpunan di sido, gisong do loiti. Kongo na pa di pilot iti. Uot na isido nung tuhon da Galilea tuhon di. Ang kayhay na po damanta di sido kakuasaan di Herod. Pahamuso na di sido. Isido day di Herod. Iday ho panagi i Jerusalem doon tok di. Noon si kawi Herod da nakatubong di Jesus. Nakongaw na isido da kakamoy di sido. Ahaid na do mangkikikito di sido. No givago. Kikahansanan ni sido do kakito do vokon kasunduvan. Daman di sido. Dadi ahaid i isido do minangudizo di sido. Nga au inakano do si Simba. Danamot di. Daiho ihuguan da padri ngavi mitangabad adat. Do papasonsog kazo da tatandos diho. Dadi pakalato asasabo no isido di Herod. Miampay di minta tamong ngavi di sido. Basanay na daw isido di basan tapagon. Paghuyo na isido day di pilot. Sundong imad aw haid mitunod sa Herod di pilot di paghuhui. Nga nakapivasi iziho da tadaw di. Dadi hovo na di pilot ihuguan da padri ngavi. I mamumuan da tuhun. Ituhun ngavi. Pabos na isido. Novit Yesu o tuhun diti, day dumbangan ko. Miyaga da sanguhun manguntingaw politik. Nasayzo ko no, sandi. O ahal diti, day dumbangan di Yesu. Ay soy do hasa do nakito, do ni manis ido. I Herod nga inkanagi. Tu pinabuhi daw isido, day do toko. Miyaga da okito di Yesu. Ay soy ni man di ho tuhun. Do misudong do patazon. Dadi pakipasutan kuno po di isido. Pahapason kuno. Nga nasampu iziho da guminisa. Aw sikoy minang di sido, matako nagay di Barabas. Pinatalong ko atuhon diti. Tu nakagampit isido da kaugan kabamadusan. Doid kakadazan tagazo di. Tu kihizabe pilot da papahapas si Jesus. Pabos na bago isido day diho. Nga husi na iziho da guminizak. Papapakol di sido, papapakol di sido. Di kain taho na di pabos na isido day diho. No ko, duno hasa do ni man tuhon diti. Ay soy do hasa do nakito ko do ni man diho. Do kasudong do patazon. Dadi pakipasutan kuno po di iziho. Pahapason kuno. Nga guminizak na gidi iziho da tapupod. Sumonsog da papapakon di isido. Imang na gidi kazo iziho gizak hobi pinuod. Dadi panak na pilot da kapotuan daw da ukum. Pinatumbazan ipakyanuan diho. Pahapaso na disido ituhun pinakiano diho. Pinatalungko to nakagampit da idkaugan kapamadusan. Patako no i Jesus day diho. Damangan da ingkuano po o kanangan diho. Di mamasoy diho magawit isido. Gakamo na diho asanghun. I Simon mantad Cyrene. I maso mikot mantad kakampungan. Pasanay na diho disido. Isalip sanon ida idowi di Jesus. Agumuotun na tuminano disido. Kiva na gidakonduan. Iminagyad nasusa sa bab disido. Nga kavihinay Jesus day diho pabos no. Oy tanak tendu ngavi de Jerusalem. Ada kau iad sabab dego. Iad kono sabab dia zu sendi. Sabab di tanak ngavi dia zu. Tu to topot demikot atadaw ngavi. Do untuk mebosmay o tuhun ngavi. Do angasanang no isentob humavun. Ipagaganakan iaw nakakanak. Isusu iaw no susu suban.
Dari tumimpun no di izioho de mabos de di kohnuhuan ngavi. Untuk nai zikoi. De di nuhu tongosibo. Ohitai zikoi. Tu nung ingkana po o tuhun de memang di kazu poi misau. Ingkuo di dati de ontok okoing. Minagawit na giziho da duwa tuhun suvay. Tuhun nga kahasa dapat hazon. Kaikot na po iziho da kinaizanon ni punganan da bangkavan. Papapako no diho isido o miduvo tuhun kihasa di. Songhuni da vananan di sido om songhuni da gibangan. Pobos no i Jesus. Oi ama, pohiongo no iziho. Awi iziho no koiho, de nunu oman diho. Dadi pinsimputay na diho ibasan di sido deman pagibobo gizo. Tuminimpo ni tuhun ngavi dodoyho demintong di sido. Ino pahuguan ngavi nga minanasangi di sido, minabos. Minanampasi isyaha lumukon. Imang loda pasi daw sondi. Nung Kristus na pinoyngan no isyaho. Isamuhon no pihi. Isusumangod ngavi nga minanasangi na gidisido. Umuntok damin samok iziho damanak disido da soka. Pobos no iziho. Nung wajah no po no Yahudi ngavi. Nga tampasi no diyaw sondi. Iduhuhu disido kivara pa insuat do. Iti no ilaja da Yahudi ngavi. Songuhun dituhun nakasa. Ipainggini di dayho. Minanotalo disido. Minabos. Okon ko izyaw no i Kristus, tampasi no diyaw, sondi om izikoy penogi. Nga pobos no itiso hodongo no isido. Ay so nakudo ko sinu do kinaingan. Izyaw om isido, no po nga iso i oaukum. Nga muntok no po dito, nga kusudong kito di. Mambalay kito do nunu diniman dito. Nga tuhun no po diti nga awi nakahasa. Oy Jesus, on the monzo no do kaikot ko po, do id ko po malintahan no. Simba no isido. Totopot dumani zodiau. Miampai ko idogo de deho id paradise de tadau bahino. Dikuang habijam ko padam duwa tangadaw. Imang natuvong itadaw. Dadi kahikupay no da tinubong o patatongkop di kinaizanon di dagisom midajam kotohu. Kokinis na itabil da panambazangan da nahapak na pintanga gisom idsibo. Ontok gizak i Jesus doy oho tapuod pobos na isido. Oi ama, id hongonu patakon ku o kodu duvoku. Miampay da bos nga viditi. Pamuabo na isido da tawvi no kazo. Savia visumingkotud. O kito na po dihiguan di atus tuhun susumangod o nununan takan. Imang no isido papazo do kinaingan ng pobos no. Otopot no do indama o tuhun tabasi. Ko kito na po di tuhun tagumo. Inang timong damintong da nunu inaantakan. Uhi na iziho do santuntung-tuntung dakangkam. Sanging kakat day sadu itambahut ngavi disido. Ingka nagi konduan ngavi iminangaluang disido damantad Galili. No kito diho osavia viditi danantakan. Tadi kaikot no songhun dipu da mamumuntu ituhun
tawasi tatuhid kagiginovo punganan da i Joseph. Awi isido nakatumbazo da nunui pinogyangangazan iniman di Subay. Manta di sido da Arimataya. Iso kakadazan da Jahudi. Minagigizon isido da idkansanan da kakito da pemerintah da kinaingan. Minugada tuhun diti da di Pilate. Minakiano ditinan di Jesus. Dadi painsibo na disidoi. Hapato na idakain pasangkazu. Pasuango na idhobong isinangkap. Pampang. Iaw pa nasusuangan datinan datuhun na patay. Tadaw na padi nga tadaw do. Kapataundan tadaw do sabat. Ipaintantu no damikot. Ontok na paditi nga matanud day dovi. Ikonduan ngavi. Ituminanud hay di Jesus damantad Galili. Intutunay no kazodiyoho. Ihobong ikinavivihiyo di tinan. Dadi uhinay ziyoho. Pataon daw no alampa. Tumaw ngavi. Undong no iziyoho. Di antok tadaw sabat. Tumanud do penuan di undang-undang. Ikaw ko? Pinangavi di tahun di nakatahib kakal toko de itimpo de pandemic duvo cardinals de Malaysia na hode kinengan Cardinal Soter of Kuala Lumpur, Cardinal Cornelius Sim of Brunei. Tutunan toko ziho diti id Keuskupan Agung da toko id Archdiocese of Kota Kinabalu ngaduvo nagi father de na hode kinengan Father Alex Jimsi Father Jasri. Di kaniap iso pabagu nugati iti nakotigog ginabra toko songhon bagu father da toko tutunan da toko diti pinampang hide Father Alex Sipanul na hodi kinengan. Mantok kepayahan Diosu induvo case COVID second time na padi nga positif pada Alex. Audik kauga dia penembasangan. Berbeda kakal pada hospital. Subab pada hari Sabtu lebih kurang pukul 9 lebih pohabuson pukul 10 sambayang Bishop no Father Russell. I nakano do gadi kebenaran mungkad hospital menambayang lebih kurang pukul 10 lebih mantan hospital mungkad dead mile 4 nung kibat Yezut kibat timpu basa ni kidom gad de kahabangan mile 4 lebih kurang 10:30 pukul 11 ingkah. Hari 2 pukul 9 ke Suabon requiem mass di Hoid Cathedral. Nung kibat timpu Yesus nga mantok ko kedungo sido di sembayang. Mugad untuk respect toko suding imada auto kali ko kita di sido nga sembayang toko isoi. Bosan kuti pasal napa nga dandi na padikenengan montok dari tuhun itu napa nga parampok kyo ipada Alex napa nga akon ke parampok fado itu napa dua perampok nga minokinsia di songhun bos napa di songhun nga oi Jesus ondo mo zo songyan ko do kasuang do pemerintahan kenengan omnu dandi di Kristus mentak dau baino mayampai kedogo the deho in paradise. Akan ke sebab, akan ke tahun tiso. Ito na pangamontak to ni atong basang. Auto ko no kayo, alapas diti, zo, teka izyazu, hodi kenengan. Baino, teka sebab, auto ko no kayo. Nga andaman takaw, adandi kenengan, nung kiva ko ginavan, napanaw takaw iti kalaja, datako na sabagi na Katolik peng Kristiyan,
Dan di Jesus mentok na takaw, tadaw ba no? Penyampay ko dago, the deho in paradise. Tapi ko ngabi, ikalamasan takaw da minggu iti, kiba duvo iti kalamasan da takaw. Kaysa no pa nga pam, mangalakat ako diti pam, kumaduvo na pa nga iti inongo takaw ditino di iti kesa sengsara do kinaingan. Iti na pam, inabalakatan takaw ditino di nga guno na pa diti pam nga okon ko gimat kyo. Okon ko mandiozo obito muhi halaw hantu. Tombi vonong ko ka akon. Iti na pa pam nga gunoon do nung ondom diozu ikinatimpunan da toko id kalamazan do kapanagitan natandaan toko do tavu do id vos do toko. Ina pa tavu diti iminananda da toko do id vos do toko nga mantad do pam dito di nakatahib ina balakatan. Obiton diozu iti pam ina balakatan inanggo paizinan diozu nung kiba salib diozu dit hamin megaldo tia salib man gati kamu simpan di belakang salib dengan salib o kita napa di diozu nga tanda de Jesus nakamanang. Jadi temen ko ngavi on demen to kawiti obiton iti pam de muhi di damen diozu pasabiton de dos de salib so nyanti timpo to ko do kita di pam o Jesus de salib nga tanda do nakamanang Jesus. Tapi ko ngavi iti na pa kalamazan do pam kesa sengsara do Tuhan dikeningan nga papondom na gida toko do iti attitude do toko do sabagi do Kristian. Megal do Tuhan do Yahudi ngavi sengyane Jesus siminuang do Jerusalem nong sikaw iti Tuhan Yahudi iti na lajak do toko o gumuk tino do daw may toko onway do konsikaan welcoming ondos o Tuhan do kita do Jesus siminuang do Jerusalem. Nga au ahid untuk di attitude to kawiti megal to konagi di Tuhun teka iti makikia ngavi sengyan dan nantakan kosusaan patazo ni Jesus minagidu imakikia ngavi daw. Ingka to konagi sengyan to ko kotogubang do kosusaan panginaman din kapasizon mimpun to kono do muot otopot tegya do deti Jesus. Otopot nangku do Jesus ikinengan. Ingka no imakikia ngabi daw tu minagidu do au nakatahan diti panginaman do patazon. Ngan sunugi ma ingka tapi ko ngavi may to ko intangay iti bos do tabito de kinengan it kesa sengsara kinonggeritan di Jesus it kapatazon kinutungagan daw. It liturgy na po teko kalender na po toko nga Gregory calendar kiva lima na po dom duvo minggu do sontong. Nakatuhod toko do penabazangan tu idsahom do lima na po dom duvo o minggu do sontong diti so minggu no po nga pinatantu do penabazangan minggu do obitwa. So toko na mati o kiva o minggu do obitwa. So minggu toko da mamalamay do minggu do obitwa diti. Unang ko to dikiningan na mentok panabazangan na mentok diti. Nu mangan toko do timpu do minggu do obitwa diti mimpun toko do minggu diti tadaw bayno. Sumong toko di do tridum hari 4, hari 5, hari 6, apapusan hari Minggu demiampai toko di Jesus id kepamanahan, id kinapatazon, kinatungagan di Jesus. Paguku da tihembusan iti anangan zo da papondom di Yesu sebab da pangavokon da toko diti apandai kopiobo. Hari 5 na may sambayang Good Friday. Hari 4, hari 6 skip. Hari Minggu mo ngay nagivago. Tridum na po tempat ko ngavi nga iso na kalamazan. Kalamazan tohu tadaw to kada lumamay, iso kalamazan Last Supper hari 4 tutuvong. Good Friday kinapatasan di Jesus, Easter Vigil kinatungagan di Jesus nagida Paska. Hansan zoda nakalati to ko itikyo. Nung ako kalati nga may samadugo payon ku vagu Yesu. Iso kalamazan mo city tonudon to ko
iti kalamasan do Triduum Pasca mimpun do hari 4 gisomi do hari Minggu. Nung intangan toko iti pembasaan do bos do tabitua inang toko do tino manak anangan zo do manak do duvot tahu pamondaman do toko. Kaysa no po nga Jesus sangyan do nahukum Jesus minugad isi do miyampay di makikia daw de olives do siminambayang. Ginawa na pa di Jesus sangyan do siminambayang siminangkatud nga kada Jesus ay Tuhan. Dugo na pa daw ay Tuhan nga also memang do apatay katugupang ditik kasangsaraan. Also memang Tuhan. Jesus na po ang daman to kawiti isi do na po nga tuhun kinaingan. There are two natures of Jesus. He is human, at the same time, He is God. Human na pa di Jesus, tuhun na pa daw nga also memang kutugubang diti kasangsaraan. Magalagi na to. Berhadapan dengan ini kasangsaraan dan kematian. Nga nung iti o hisapno ay kinengan. Pahugason ko ada di dugo. Nunantakan untuk nung intangan Diosu nongo toko iti bos do to bito di kinengan nga I cannot imagine Jesus is sweating blood. Okon ko hasu ono ko buhay. Dia berpoluh dengan darah. Nako piman ko nangku berpoluh dengan darah. Ini teman ko ngafi, nako tu berpoluh dengan darah, also memang Tuhan. Nga nung iti o hisabno, pahugason ko iti. Teman ko ngafi, reflection to ko do ko maiso, it kapasisan do ko, sumuno sa to ko ka, o gumo nagi-complain. Ay Tuhan, also di memang bati Tuhan. Also anangan ba dati? Naku ti paghanakan ko, naku kapasisan ko, naku to isaw na po. Nga, may takaw, ano iti boss ni Jesus sandi din kapasisan na takaw, nung iti hisab no ay kinengan. Pagusan ko iti adadi kapasisan ko. Make sure, manto ko intangay, remain faithful takaw, kuma di kinengan, gisom it last breath na takaw. Pemundaman do kumaduvo, imiho ko da pemusaban, pasal nga sumang tao gaya da timpo da to bitwa diti, mesti kapasisan ko nga, mesti da pensedia bitwa nagi, da kano ko da sumuang da kalamasan da Triduum Pasca, miyampay abitwa, ons ko ginavo, nung intangan ko iti, hukum, pinanghukum di Jesus nga, patazon de kaso da salib. Mantok na patuhun Yahudi, iti na po penghukuman patazon dari kaso da salib nga mantok dituhun di agazahasa criminals. Minamatay ko da tuhun agazahasa no. Beli nagi da pasalipon. Jesus na po nga ay so nagihasa daw. Aw minamatay. Aw minanakaw. Aw nagi ang gadi makan suap rasuah. Ay so tinado di Jesus, Herod, Pilate, ano kakito, ano hasa di Jesus, inapagito, pasa isido, ay sa hasa tuhun diti, avasi tuhun diti. Nga iti tuhun tanga ba, tuhun di manganggap kapasijan daw abitwa, papapako isido. Ay sa guno tuhun diti, papapako isido. Montok na pada tuhun na Yahudi, iti napasalip nga montok tuhun the criminals, agaw sa hasa, nga pinondahaw di Jesus the isa balakat mantok day datakaw. Nabos ko iti patut na padata pinay kong avi nga zatakawi o pasalipon. Sabab na pa nga isatakawi o gumo hasa dahil kapasisan datakaw. Nga bos na pa da Jesus nga autagal. Iso bagi pihak Diyosu matay di salib. Ompunon ko o doso ngavi Diyosu. Inabagi taman ko ngavi, may toko anubo iti isa pabagu bos di kinengan montok da toko.
Kinapatasan daw, dari salib, pinapahapas na toko, mantad da doso, minambalay isido da tutang toko, patut na pada nga balazan toko iti tutang da toko, id doso da toko, id kapatazon, nga binalazan de Jesus, kapatazan daw sendi da deho id salib. Tobi na po di, teman ko ngabi nga, may galin bos ko ditino, to vokon da toko, lebih kurang toko da ona minggu id persiapan da toko da gisam da ikot di timpu da Triduum Holy Week nage Paskah mungkin vokon da toko aupo sangkuo nakapanaw iti penuan da penabasangan da sumambayang berpuasa mengku hobi na untuk paganakan opiton ngabi paganakan dia sumugad di sambayang. Vokon da toko kakal toko podo oksigen di COVID otopot nga nyampai da kahansanan kaginawan da toko manta di kuningan minanak da kaposison anangan iti penabasangan ng COVID Yesus sam paganakan da abitwa nung abitwa ambahoing di Yesus abitwa na gitanak nung abitwa o sinavan sawa di Yesus abitwa na gipaganakan nung abitwa tanak di minanak da kabituhan diti Jesus pengku sido da minanak da kabituhan diti minatay dahi salib minananggung da dosa da toko nakatungag ombay no pempasi mempay da toko ina pagitu titik timpo toko da katemo da Jesus da meja da ikarasi diti manang katuhod ako di kinengan iti nakamanzon da Eucharist Thanksgiving kapanang katahuadan tu sendungi madat to memang zoda atu na tumazanzo no di kinengan da iti kinengan 100% I believe in God nga kakal toko da atu id koy bazatan o panginaman ina pagitu memang Jesus da mamohor da toko maghab da toko da meja da ikarsi diti ada di toko bagu da tanak kaupusan o bitwa kumah di kinengan manta diti temli ko ngabi kanu na di id misa da tabitwa diti kanu musiko kanu may toko pesedia ginavo pemondaman pemusaban da toko da sumuang da timpu da tabitwa diti. Senan toko mingkakat sumyang toko sambayang di otumbasan zo id iso kinengan itama tavakas menodo da tavan om tanah da savyabi kanunu okito om au okito otumbasan zo id iso Tuhan Jesus Kristus itanak tonto isoon anak litama da paguhu savyabi umul kinoingan mantad kinoingan tanavaw mantad tanavaw kinoingan totopot mantad kinoingan totopot nanak okon ko tinodo sopi mionsi miampai di tama mazari sido o savyabi dono todo montok toko tuhun ngavi o montok o pomosizan da toko suminandot sido mantad syurga o maza di spiritu tabitwa na dadi tuhun da idi hahangai Mary om na dadi do tuhun montok sabab da toko dona kapapak isalib do id sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon om na hobong om tibinungag vagu ontok ditadaw kumatahu id katanudan nyampai di buk do tengah bitwa minin sabat isido do id syurga om pino ikaw do id abananan ditama mikot me vagu isido id kebentugan da mamisala da singimpasi om nang apatay om kapamalintaan daw ay so may kapupuson o tumazanso idi spiritu tabitwa ituhan imanak do kapasison imuzu manta ditama om ditanak imyampai ditama om ditanak da sambaon o bentugon may inakabos maza di profeta ngavi o tumazanso id iso eklesia tabitwa Katolik om apostolik mangakunso da iso kapasuan montok di kepohyangan da dosa ngavi mandad anazo di ketungagan di nangapatay om di kapasison di pemogunan domikot
Amin. Itimpu diti kagemuan do kinezanon idvinon todo onda tuhun de tuhun suvai miaga do penodo digagut ngavi di Jesus de disido. Kanono semambayang mentok diho i kababazatan naga satahan sisimpan pada toko nga pagabaso zikoino oi Tuhan. Pagabaso zikoino oi Tuhan. Doi sontob no kay mamang datinaw suvay pagabas na dado mantad ko saan diho. Kanuno sumambayang day di Tuhan. Pagabaso zikoino oi Tuhan. Doi tuhun ngavi no dipon do pamagunan. Pagabas do dato sisikap mantat kagos ngavi mangagos diho. Kanuno sumambayang day di Tuhan. Pagabaso zikoino oi Tuhan. Doi mamamasi id pogun di aiso kagabasan kapamamasi no dato sisikap doi lahan pamamasi di kikapantangan. Kanuno sumambayang doi di Tuhan. Doi tuhun ngavi inadarahanan do minungukum sebab dihasa ngavi diho o sikap no da patay mo do katuhidan. Kanuno sumambayang dai di Tuhan. Pagabaso zikoino oi Tuhan. Montok sa viavi inopitan do pisangadan isontob nga pasi tayko nangapatay. Kanuno sumambayang dai di Tuhan. Sumambayang toko muntok diho sumakit miampay toluo COVID padam sizam do maza sakaday do kutul ngavi nos ngavi paganakan kinovangan ngavi diho do ovid no da dait kavasian do dungwapus diti timpu do kasusan. Kanuno sumambayang dai di Tuhan. Zikoino oi Tuhan. Sumambayang toko nagi muntok tuhun ngavi id Ukraine. Oi Tuhan Jesus, magagawit do katanangan pipabasan, miyampay katangaban kapudulian, humaji ko'y didiyaw, montok do pisangadan, maso antakan id Ukraine. Makinsiyan si ko'y diyaw do patodo no da o kapimangan, kaumbakan diti, magawit do pisangadan diti, do opupusan, miyampay adang, kaumohigan, do Soviet-tuhun no kaundun, aiso hasa, id Ukraine Russia. Kanuno sumbayang dai di Tuhan. Pagabaso zikoino oi Tuhan. Kanuno mikot dai di Sancti Maria, tinarata ko, makyano do sido do manampung do ko kumari tanak di sido, Tuhan toko Jesus Kristus, miampay sumbayang, Ave Maria, no penuh kedah gracia, miampai jauh kinaingan. Abitua ko itanga dosa bitonju, abitua itu var tinanu Jesus. Sancti Maria tina dikinaingan. Pokin senesikoi tutuhun ngavi mimidoso, do babayna mentok jam do kapatazan sa. Amen. Oi ama, puno zikoino tu ausong kuo minamaduhi di tanak nungavi di ontok pinay mamang undoso pinatolongku toiko pinatay. Oy ama, papakaso zikoino may do ausikoy di sangimizo. Pagkainuan sa iti, masa di sido inapatay do hongon di gagut ngavi daw sundung patu ay so idahasa daw. Amen. Amen. Ikaw ko?
sabato no hongon Diosu patakon dari Tuhan kinoingan Om no gitoy sana naun Diosu patakon dari Tuhan Yono ngawi kalajado Tuhan Iminangun sebab nuno toko ihono napon nopo patakon dari Tuhan Boy sabato Azo kono Tuhan kinaingan dos sapa bibinangun tumasa do kebosianu nakatemisike di loti takon sadiau tebari tanah kalaja dohongon ngabi tinau Tuhun dumedema iti mentok dagai di loti do keposison. Azo kono ai Tuhan kinaingan dos sapa bibinangun tumasa do kebosianu nakatemisike di hing anggur takon sadiau Tubadi gebas anggur kalaja dohongon ngabi tinau Tuhun dumedema iti di tinumon do kosundupanansa. Imang sembayang ay tapin ngavi do kehubukanku om Dios ngavi o tayo mo na da do dikinengan itama tapakas. Masa di kinadaan di tanah tonte seonu ay Tuhan, isemok nada do kopi babasan zam yang pediau, medo sundung au zikai kanu do konalan di do maza do kaimaan ngabidagay sendi, ngamaza iti kehubukan nada di do insano montok saviavi, piuman zikai nada di baza ngabi do kobinsiananu,
Maza di Kristus, Tuhan miampai Diosu. Poin sabato o ginavangavi Diosu. Kano manak do kapanang katohodan ngavi, dari Tuhan kinengan datako. Tuhid iti kalajak za om kapamosi zansa, tamemo abida banopo da manak diaw do kapanang katohodan ngavi, oi Tuhan tamat bitwa, kinengan tapakas kozo om aiso kopupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tusundung aisa hasa, nasagak kozo isido do minundoso montok momimidoso ngavi, o minanoy mo do kapanguhukuman au otuhid do manampasi no di kihasa kapamohyong magidu do dosa nga bidagay i kinapatasan daw o kinatungagan daw na kapamohi do kapatanudan dagay o mikano miyampay sa via binitasab mga zoziko diyaw megal do ikalmazan tondos mga zozikoy. Ototopot abitu ako, oy Tuhan. Itavud do savyavi kabituhan. Itinapogi, dari sono do abitua ititak ngabis mambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu nu, do iti ngavi miaga bahabaw umatu. May do ada di iti ngavi, do montok dagay, di tinan. Omza, di Tuhan sa, i Jesus Kristus. Untuk ditimpu dari man patabuso isido, om nasagak kozo do siminuang dari konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak do kapanang katahodan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, omos. Idlahan miya gadi, ontok na pongo imakan min sa sedop, nano di sido isa savan. Insan po da minanak do kapanang katahodan ngavi, pinatak di sido i kumadi makikya ngavi daw o mosbos. Ono iti sa vyaviko, panginom no mantad diti. Tu iti no isa savan di sa aku, isa di batas kababagu aiso ko pupuson, ipatunguan may mentok Diosu o mentok tegumu, mentok do kepohyangan do dosa ngavi. May na iti do keandaman dogo. Wikatapatan tahom lati doko tumbasan. Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman di kinapatasan ng kinatuangagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti do kapasizon o may sasaban do kapamosizan. Manak do kapanang katahodan ngavi, do nigitan si kadiyaw do kapadan do idumbangan no o manampuan do diyaw. O hudok ko sa isikay da simambayang, damagi da tinanam za di Kristus, o timong si kinada do iso
maza di spiritu tabitua. Andamo ay Tuhan i eklesianu, pain tongkop id poto tongkop da pamagunan. Abitono sa sido, dedi kepenuhan da tuhur sakaday, sangavian miampai di Francis i Pop dagay, i John i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Andamo nogi ito pinay nga bidagay inang kaodop idi kahansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kosyanano. Taimo no izyoho do di inabaw da vos no. O sinadagay saviavi semambayang sikoy, damiampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoyngan. Sangti Joseph Sabadasido, miampay di apostol to nga bitwa, saviavi isangti, inakapapon sikaw diyaw itpo pus da umulan ngavi, kano si kinada di kavosyan, da dumadi da sapi tumungkus ngavi da it kapasizan sa lajur, mangazaw mabantog diyaw, maza di tanakno i Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinoyngan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diyaw no, mentok sohihinaid, ay so puson. Amen. Dari penuh di mamamasi noog maza do kepengian poin kinoyngan katama zikoy demobos. Dari syurga, oh bitua ngadu, ito to bitanu, isabnu oy manoritana, iaga do ika, no ido di syurga. Sangada iyong zikoy dohasa ngagilagay iyagadagay ng popohiyong isondog mo buhasa umabandagay Satan, napagamasosikoy, no mantatalaan. Pagkabasa sikoy ay Tuhan semambayang sikoy damantad pati tikit talaat. Katahuad no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay, damasari sa kaday do kasyanan no. Pagkabas sikoy na datumay mo damantad doso, paintampasi mantad sa viabi kasusaan ginavo, damasod si ko'y panganda di kahansanan na bituhan, di ko'y katan di mamamasiza i Jesus Christus. Ay Tuhan, Jesus Christus, iminabos do di apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu, kada intong de doso nga bidagay, nga doidi kotumbasan di eklesiano katahuad no da manak do sido do pibabasan pisaan ikatanudan miyang pahisab no imamamasi mamalinta montok so hihinaid ay so kopupuson. Pibabasan di Tuhan miyang pay Diyosu tomay mo. Kano di magitataak da tanda do pibabasan. Ôi đông ba đây nói ngàn,
Intangai i domba di kenengan. Intangai isido i mengidu di dosa ngawi di pemegunan. Abitua na sentob o hodin makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus magabit toko dari keposizon selajur. Isai-isai lopo nyozu, imogyum kasanangan, mantat pacakok sintukan, goy katanggapan ngawi. Jesus, the
Kanu sumambayang, natagok menyampai diti titak ngavi tabitua, hodok kozo isikoy da makinsian diaw ay Tuhan, da miagal da maza di kinapatazon di tanakno, nakapagabit kadagay da humansan, mantok nunu i katumbazan za, in Canada, maza di kinatungagan daw, mamuan kadadadagay da nombo da kobamoho, maza di Kristus Tuhan za. Amen. Mikaw ko botat danamot tabinay ko ngawi mentok pipia kapayhan na panambazangan. Nuhudan misa untuk minggu tabitua dayti id panambazangan sang ti Michael Pinampang. Tadaw kapat ko padamapat tadaw buhan kapat. Tumimpun da jam ko onomin sa sadop id bos da Angeles. Tadaw ko himo ko padamhimo tadaw buhan kaapat. Kivaduvo o misa. Iso tumimpun da jam ko tohu. Tahib tanga daw.
Idbos ta kadazan, omitiso na po nga tumimpun da jam konom minsa sedop idbos da malazu. Tadaw konom, koopada monom tadawuhan kapat. Tumimpun da jam koonom minsa sedop idbos da Inggelis. Tadaw minggu da Paska na po nga miyaga di tamoy mo. Semina kapamolotian paintunod, kakamay lahan pamamasi sanguhun katigis da parke da Pinampang. Kanjul iti da untuk kodupong pramtohu tadawuhan kapat da dayho is St. Teresa of the Child Jesus Colopis. Montok kapayhan painggonop intangan diazu id hazag toy ka website da paroke. Imbu kazay ivazan susuzon kumaded kalaja standard point topot. Ponjulon iti do untuk ko iso gisom do katahu tadawuhan ko himo. Tadayho id bundu Tuhan Retreat Center. Kabalay na para kampasatan nga apat nga podlinggit. Kawasako da mudizo di Sister Terry Laukang, is Sister Imelda, toy i Brother Thomas Paul, mentok kapayhan paingganop. Ina pay misa, katauhuzan, mitihambo sa jam kabaho, dapat itikid tadaw minggu idbos sa kadazan. O may kasambutan pain sakay kulita manta jam kapadam duho daw nga daw. Gisam jam kapadam tohu. Gisam jam kapadam duho tohu nga pod tahib na nga daw. Ponjulon miyaga tamoy mo. O mantok kapayhan subay o kito daid hazag day ka website da paroke. Kanaw na sabi abiming kakat. Ituhan miyampay Diyosu. O miyampay senapa. Ikiningan tafakas membalakat nada Diyosu. Itama omi tanak omi spiritu tobitwa. Amen. Ugadno om pabalok no iabal tabasi di Tuhan. Patahuadan day pinaingan.